aharisha itano zakasheshe polisi na RCC wambara city kano James Mwesije ka offices bwanyuma y'abatura okweterera nduru nukwe kushanga offices zorohe kufura icinjiri no munda kandi bacikisha umukoti izende zibakwa abasurukare barebekaho bari gutera Andrew Katwese Jesumo ngo ayigureho konga byabe byabusha nshaba government ituyambo mushumogo abo kuba no mwinazi no mugambere kizibu cyawe wakongerera bindi bwanyuma yo kumara kire kahango abaturana polisi bari yahiriya office umwe mu bakozi ba company yaheza yiguraho nuko abibyo kwirinda okushanga cyumwacenge cya office sibere nuko mukozi wo kubagira ngo utayine cyumuzo cyo kuyiguraho bwanyuma RCC kano Mwesije yasigaye yaragira polisi okugume kumere kandi ngo n'abatura batakarugaho okusiyo Andrew Katwese arashohore kandi aho twashikiraho yabacecinjirine no bring police to guard this place until the man comes out. Yes. abatura bamwe habaru kugira ngo Andrew Katwese abanyagere ibintu byabo batitebeze mboze G nabwo hati ogom kazo wanagamba ovia nawe kanyemerire nawe akansasara Caroline kunahereze kumuhereze mutwaro cenana atesete nabwo yagaraka yasharaho yakwate mutwaro 20 yacureka asente za Caroline hati okuyashashire miliyoni na ne mutwaro cenana hata sente zange yanga kuzingarura kandi akatujya ati sente omwema wa umuntu wa yemeri sente zo kwara mari kushasha sente zo nizo kugarura sente zange tiyazingarura nganyemerire Caroline kandi kuza kunkwata tiyabaza kunsinitsa semana tiyabaza kusinitsa kipapura akayija kana pickinga obuzo tunakora ki ati jatu yenda nsakuhoreza kwa koti nsakuhereza koti omuntu nakwetaka kubiyango nusora omuntu kweme twari kuma kusayinisa miliyoni oyo nubwe na feeling amotaro mahingo kashi sayiningira cyata feeling Juma Gilibyayi chairman wa Tankir Seru yinechi yagamba a company G batangore kamwe bahabanturonzi zama TV friji abandi bajyango babombekera amazu so ndabantu bayindira license baritinga cyo karibana kavuyo wao kuke kizibikiri barakapwara abantu yantiro mu prison namjyanto mwana wanje kana musaga yomuka na yonka tumukwasa kumunchiriza ngagena kamwakira twenda kumanya umwana wano basa teresumu bagira bata bagore toromwa esumu bakabajinkiraho nganta kijinga anakeja koti namjyanto kanse dukanje inda nasiganta edukanje bakanyiba ngashanga atine chirumu agonga sagata cinje kamakuraga gasha kwa Adolphe Yoreka.